Katha cia mwanya mwiroreri wa Kameme TV muthenya wa muthi tafarira ya kayuka murimi ugire iguthomithia cia kahua na ntwarikania na captain riu ndamba kumurekereria abe athi akahe mimera yake kuria dawa na niyo fertilizer na niyo irio na niyo kire kiothe no hande na mutaramu woremi ni mwanake munini ni mbeu njithe ndakwirire guku tukurima turi ona hinya tutigweterera oria tugakura tene niyo tukarima tukurima o riu tukiritaya tugakorwo na mbeca ciumite urimini ni muonjoria athomeire mathabu agathomera urimi agacitukania ikona bia bona wacira eguku nigetha gutaririe mbeca cia kahua ri ikuma ku nie kwa maritwa njitagwo Samuel Wachira ndutaga wira ta consultant wa kitengo kia Girigasha hari arimi ona nona umuthi twi mugundaini wa kahua na umuthi turara maundu maingi makonainie uria tungihota guthondeka thoko tukeli horo wa kahua ri murimi akoretwe muhinyiririku we wita mutaramu wa urimi na hasa urimi wa kahua niha arimi matereire ikinya ona tutakorora maundu manene tutakorora nyumba iria nene ri nyumba yo yakwa nini tadi murimi ri ni atenjegere gukorwo gika ni handorire hari urimi wa kahua ri maundu maria manene ni kuga ati murimi ni afataire kumenya niki kirekirwo kahua-ini na niki afataire gukorwo akigia nakio akirikia season nigetha riri maria mothe marekwo mugunda-ini murimi agakorwo akimenya tariu bururi uyu ni tugaga atiriri average age ya andu aria makorwo makirima ni ihitukitie 55 ni kuga atiriri migunda mingi ni andu akuru marakorwo magithii na mbere na uhoro ucio wa urimi ni tukwendwo gucokia kiuria giaku ni tukwendwo ithuĩ anini tuingirire uhoro wa urimi na undu ungi ndingiuga ni haria twatereire ikinya ni kuga ati ni twagire kumenya niki turekira tiri-ini witu urathondeka kahua gaku tondu thoko ni gwetereire na kuria nja ni tumite kahua karia gakurimo gacoka ugetha thoko uramugetha thoko thoko ire tumite wetheri irenda kahua organic ni makinya mariko uroya netha kahua gaku ikorwo organic. Good. Ta business development consultant we kindu kimwe tukoragwo tugikania ati ni tukoragwo tugithikiriria uria thoko irauga na arimi aingi a kahua ni magukwira ati andu aingi matiragea na bei njega ya kahua uria twekire kuma mwaka-ini wa 2017 tukenjiriria gwetha ni ku thoko ino ironeka na ni atia tungiteithia arimi aitu so tugithie na tukigia na teams citu ciathire na mabũrũri ma na kuja tugietha thoko kiu nikio kiari kia mbere gia keri ni tiriri na thoko igioka igituria niki twa produce marikia kumenya niki twa produce magitwira ati tukiona ati thoko iria nene ni ya kahua karia kari organic. Kahua organic ni kuga atiriri tutirahuthira fertilizer iria itafatarainie na kindu gia keri ni ati ni tura make sure ni tura take care of our soils. Hau ni hori tukinyete gukinyia haria turetha thoko na gwethera arimi nigetha tucenjie makinya maya ri no mukorwo ukimenya ndina itina ciganona i mugunda wiganona na ndirenda ikakorwo ikindutira maundu macio expertise na record keeping value ya record keeping value ya kumenya ni biashara uriri urimi-ini witu nenda tutige gukorwo tukirima uria ukarimaga karoka no ndamenya ni atereka no value ya maundu ma especially tukiuga ni mbeu njithe turenda na ni mbeca turenda. Good. O mwaka ri ni tuteithagia arimi kumenya ni muthemba uriku wa kahua wi mugunda-ini kwao na muthemba ucio wa kahua niguo ukuga ni kilo cigana o gitina kigiumia koguo twarikia kumenya ni ati ni itina cigana ci mucio ucio kana mugunda ucio no tuka advice murimi ni atia mangikorwo makiiga rekodi na rekodi ici to cia kilo rekodi ni cia kuma riria mwanjiriria mwaka mwarikia kugetha mugathie pruning
mugathie all the levels iria ifataraine nigetha mukinyie haria mukugetha na riu makinya kugetha tukamenya ati twari na goal ya gukinyia handu haigana atia no ni twakinyira hana na mwaka ucio tukwenda tukinye hana na tukamenya ona thoko nayo iratwenda to produce kahua kaigana ona maundu macio mothe kinene kiamo ni ati no mwaka ukorwo na record. Thank you muno. Urimi digital we mbeca-ini ni wira mwega wira muhariririe wega kuma o kuria mugunda kuria twanjanirie na kahua muthenya wa umuthi twoka twagathura wega twacoka twakahitukiria makinya maria magiriru nigetha gakorwo ge kahariririe wega agaguthii kuria thoko-ini ni nginye tafarira yakwa muthenya wa umuthi hau uguo tutirikanitie na kahua tondu ndona ni kanene tugutigirira twakanyua njeta Muciri FM Murimi Digital guku ri itigwa kayo ka murimi kuria tweranire ni urimi wa kiriu urimi wa besha urimi digital tondu tweranire kurima tokoya icembe okinya kimya kingi